Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininaw sa ba inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para mo dalit kaninyo og lain na sad nga istorya. Pero karong adlaw as in mga istorya ang atong idalit kaninyo. Holy Thursday. I'm sure ang uban natong mga kaigsunan nag-relax-relax. Ang uban naaron sa ilahang mga Pinoy-anan sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya. And at the same time, nagtanaw-tanaw na karon sa mga videos nato diri sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Daghan pa kay mo mga videos nga wala pa malantawid diha. Based lang daan sa to ang mga subscribers, murag ubay-ubay pa ang wala ninyo matanawi. So if you have time ug ginahan mo nga makakuha og motivation or inspirasyon sa mga istorya nga pinada sa ato ang mga subscribers, tutok na. Pag marathon na mo diha. Don't forget to click the subscribe button o ang ato ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga ato ang idalit kaninyo. And of course, sa mga nangita sa daan nga mga istorya, inyo sa naman kaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe o i-click na lang po ang notification button. Kung ginahan mo mapadala sa inyong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Mo-reply ramin ninyo, no? Kung in kaso og medyo mubo-mubo pag yun ang istorya para mas madetalye pag yun nato. So dito maglangay og aniana ang istorya sa duha sa ato ang mga senders nga sila si Catalia ug Almer. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Unahon na to ang istorya ni Almer. Dear Papa Joe, maayong adlaw. Una sa tanan, mga ikong katahuran sa mga nagtanaw karon nga imong mga followers dinhi sa mga YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dugay nagi ko nga tigpaminawan nimo sukad pa sa high school pa ko. Magatang ko pirmi matag Domingo aron makapaminaw lang sa imuhang programa. Gimanifest gyud nako sa una nga unta pohon, makasulat pud ko nimo ug ma-share ang akong istorya. Ako diay si Almer. 27 anyos ang edad karon. Nagdako sa Baybay, Leyte. Sa pagkakaron, na ako diri sa Manila nagtrabaho isip accounting ug finance assistant. Sugdan ako istorya og hinaot unta nga daghan ang ma-inspire. Sa una, lisod kayo among kahimtang og pitumi ka manag-igsuon ug ako ang ikatulo. Di gyud ako malimtan ang akong ika-10th nga birthday. Wa gyud mi bugas atong panahon na. Ningon ang akong mama nga, "Happy birthday, Mer. Wa man tay bugas, maglugaw lang sa ta." Wa gyud handa kay wa mi ikapalit. Nakita na ko siya nga nagtukod sa bintana o nagtanaw sa gawa samtang nagluha ang iyang mga mata. Bisan og lisod, iyang gihimo ang tanan aron lang nga mapasabot nga importante gihapon ang adlaw para nako. Gamay pa ko ato, pero nasabtan na nako unsa kalisod ang among kahimtang Papa Joe. Labi na nga sunod-sunod ang pagpanganak sa ako ang mama. Apan bisan ana, makaingon gihapon ko nga dili mi biyaan sa Ginoo. Kugihan kayo ang akong papa. Maningkamot gyud siya, bisan ug unsa na lang nga trabaho aron lang nga makakaon mi matag adlaw. Nahinumdum ko nga usahay manghulam mi og kwarta o bugas sa among mga silingan ug paryente. Dito nagsugod ang akong determinasyon nga di magpabilin sa kalisod. Nangandoy ko nga makatrabaho, makatabang sa akong ginikanan ug mapaeskwela ang ako ang mga igsuon. Usa ka Domingo, adunay niabot sa mua nga pamilyar kayo nga naw. Si Lola Anon ug nangutana siya nako. "Ganahan ka mo puyo sa amo?" Ingon pa niya. Daghan daw pagkaon dito ug maayo ang kinabuhi kay iyang anak, maestra. Nitando ko. Ug iyang isultian ang akong mama nga dad-on ko niya. Nisugot po dayon ang akong mama. Grade 5 pa ko ato nga panahon na Papa Joe. Sa balay ni Lola Anon, lahi na ang akong kinabuhi. Matag buntag, kinahanglan manglimpyo ko sa gawas ug sud sa balay una ko nga muskwela.
Ini kahapon pag uli nako gikan sa eskwela, manglimpyo na pud ko. Sugo diri, sugo dito. Mao na ang akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Samtang ang ubang bata nga kaedad nako magduwa man tag Sabado ug Domingo, ako kay mangahoy, manilhig, mamisbi sa tanom ug mutabang sa balay. Wag yun ako na-enjoy ang akong pagkabata, Papa Joe. Mao siguro na hinungdan nga na-south ko ug wa katarong ug tubo. Hangtod karon, ang akong height kay 5'1" ra gyud in town. Ako ra pod ang pinakagamay sa among tanang manag-igsuon. Strikta kayo ang anak ni Lola anon nga maestra. Kanunay ko makasaksi sa ilang panaglalis. Ug usahay mabati nako ang kasakit bisan og dili ako ang ilang gistoryaan. Usa kay gayon na nga dili gyud nako malimtan, hapit gyud ko malumos sa dagat. Domingo kato nga adlaw. Nangay kong permiso nga maligo sa dagat uban ang akong mga kauban. Nakita mo gumig bangka og nagduwa-duwa mi og bangka-bangka. Pero wa mi kabalo og sound pagkontrol, nagbinugsanay mi hangtod nga naabtan o naabot mi sa lawom nga tubig. Sa diyang nabati nako nga malumos nako, nakulbaan na gyud ko pag-ayo. May na lang kay nakalingkawas mi. Dito na ko nasabtan unsa ka importante ang kinabuhi ug kinahanglan gyud nga magpadayon bisan unsa pa man ang kalisod. Paglabay sa panahon, gikuha ko balik sa akong mama og dako na kayo kalipay ato. Ningon siya nga, bahala og magkalisod ta, basta mag-uban lang ta. Dito na ko nabati ang tinuod nga gugma sa ginikanan. Ni-graduate ko high school, apan dili lalim. Nahinumdum ko nga nanguha mga kumpapa og kwarta sa iyang amo aron lang naay gamay nga handa sa ako ang graduation. Ningon ko niya nga, pa, unsaon man ni? Mitubag siya nga, ay kabalaka anak. Og bisan og 500 pesos ra, iyang gigamit aron makapalit og pansit para sa akong graduation. Para nako, dako na kayo to nga butang, Papa Joe. Human nato nasabtan nako nga di ko makapadayon og college tungod sa kakuwang sa kwarta. Nitry ko apply og scholarship pero wa ko nakapasar. Bisan pa man, wa ko mawadi og paglaom. Nagunahon na ako nga moadto og Manila aron mangitag trabaho. Sa edad nga 17, samtang naghulat ko nga mag-18 nakatrabaho ko isip bantay sa computer shop. Tag 100 pesos ang adlaw. Gamay ra, pero dako na kay na para nako niyatong panahon na. Pagabot ako 18 anyos, nilarga na gyud ko pa Manila uban sa akong igagaw nga si Jeffrey. Halos 2 ka adlaw ang among biyahe sakay og bus. Excited kay ko kay makakita na gyud ko og dagkong building. Makasakay ko og escalator ug makasud ko og elevator. Mga butang sa una nga pangandoy ra nako. Pagabot ako sa Cubao, na-amaze jud ko sa mga kataas ug kadagko sa mga building, Papa Joe. Sa Pampanga ko una napadpad. Sud sa kabuan, wa pa ko kakita dayon og trabaho. Ningon ang akong paryente nga, Mer, samtang wa pa kay trabaho, bantay sa ka sa tindahan. Silduan ta ka og 100 kada adlaw. Dako gyud ako pasalamat nila kay gitagaan ko nila og kapuy-an, pagkaon og trabaho bisan og gamay ra. Dili bukat ang trabaho. Magtakos ra ko og juice sa plastic ug mutabang sa tindahan. Pero para nako, dakong pundasyon kato padung sa akong damgo. Padayon ang papaningkamot hangtod nga nakatrabaho ko isip housekeeping so sa mall sa Pampanga. Sud happy tulo ka tuig. Bisan bata pa ko ato, naningkamot gyud ko ug napilian pagani ko nga Best Employee of the Year. Duha kahigayon gyud to, Papa Joe. Matag sweldo nako 3/4 ako ipadala sa akong mama. Ang mabilin nako igor gyud para sa akong panginahanglan, pero okay ra basta makatabang ko. Sa edad nga 21, nagkasakit ang akong papa og moto nga nakadesisyon ko nga mobalhin sa Manila. Nakatrabaho ko isip housekeeping sa usa ka clinic sa SM Mega Mall. Pagabot sa pandemic niadtong 2020, daghan na ng wad-an og trabaho, pero mapasalamaton lang gyapon ko nga nagkapadayon lang gyapon ko. Halos wa ko'y pahuway. Duty gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi.
kay gusto nako matabangan ang akong papa sa iyahang tambal. Apan niabot ang pinakalisod nga pagsulay sa akong kinabuhi. Niadtong May 27, 2022. Nitawag ang akong mama o giinan ko nga wala na ang akong papa. Wa ko katuo. Murag nahugno ang akong kalibutan. Wa ko nakauli sa Leyte. Wa ko nakakita sa akong papa sa katapusang higayon tungod sa pandemic. Sakit kay Papa Joe. Daghang ko pangutana sa akong kasing-kasing ug nganong siya pa ug nganong karon pa. Bisan pa na nagpadayon gihapon ko. Kinaapo ko'y mga manghod nga nagsalig na ako. Naging breadwinner ko sa pamilya. Dili lalim. Daghang sakripisyo. Daghang hilak nga ako raw sa anak aybaw. Halos unom ko ka tuig nga nagtrabaho isip janitor o housekeeping, bisan ubos tan-awon sa uban, wa ko nauwaw kay kabalo ko nga limpyo ang akong pagpaningkamot. Tungod sa akong kakugi og determinasyon, adunay mga tao nga pituo sa akong potensyal. Tuod man, karon bago pa lang gyud na-promote ko isip accounting and finance specialist sa among kumpanya, Papa Joe. Og tulo na ako katuig sa corporate nga nagtrabaho. Di gyud lalim ang akong giagian, pero karon nakita na ko nga naay bunga ang tanan na akong paningkamot. Padayon gyapon ko nangandoy nga makaskwela. Bisan og vocational course lang aron mas mapalambo pa nako ang akong kaugalingon. Sa mga karon, padayon gyapon ko nga nagbarug. Padayon gyapon ko nga ningkamot para sa akong pamilya, Papa Joe. Para sa akong damgo. Hinautong ta nga akong istorya mahimong inspirasyon sa uban. Nga bisan ug unsa kalisod ang kinabuhi, basta magpadayon lang ta, naagyud tay maabot. Daghang salamat, Papa Joe, sa pagpaminaw ug paghatag og inspirasyon sa daghang tao sama nako. Sincerely, imong magtatampo, Almer. Daghang salamat, Almer, sa nindot nimo nga istorya ug naghinaot ko nga unta sa madaling panahon makabot nimo ang imuhang damgo o mga damgo. Salamat sa pagpakalig-on nga bisog ka sa kalisod ug hinahinay na nimo nakabot ang imuhang gusto. Mao bito nay giingon sa mga panultihon nga dili sala nato nga gipakatawo kitang kabus. Pero kung mamatay kita nga gabus, lahi na nga storya. Tungod kay wa ta maningkamot. Naara sa atong palibot ang mga instruments, kung sa sudan pa mga ingredients para makabot nato ang atong damgo. Di man siguro inghanak kadako, pero sa atong pagpaningkamot, hinay-hinay nato na siyang makabot. Arita sa ikaduhang istorya og kini pinada sa tuang igsuon nga si Catalia. Dear Papa Joe, ako si Catalia, usa sa imong followers ug listeners sa mga story sa imong YouTube channel. Dugay na kung gusto mong puda sa akong life story pero busy ko pirmi tungod kay usa magugo ka OFW diri sa Oman. Kini ang istorya sugdan ako niadtong 5 years old pa lang ko. Eldest ko sa unom ka mga inigsuon. Ug anak ko ug mag-uuma nga nagpuyo sa pagkakaroon sa usa ka lugar sa Davao Oriental. Niadtong 5 years old pa lang ko, medyo na ako'y buot kay nahinumduman mo gyud nako ang among kahimtang nga grabe kalisod. Usa ka rebuilding nga surrenderi ang ako ang papa. Tungod niya na katunga time nagtago-tago lang gihapon siya uban ni mama. Kung makadungog na mo og sikat nga Mount Hamigitan, diha gimidapita na muyo. Ang among balay, puros lubi kay ang bungbong lukay, saog kay palwa, ang atop kay lukay rapod. Pait ang among kahimtang, kay wagi mi bugas og sudan, ug ang among pirmi kanon kay puros na gyud lagot mon, Papa Joe. Hangtod nga nidesisyon silang mama nga munaog sa medyo ubos nga lugar diin ang mga tao, ang among mga silingan dili ihas baboy ug mga unggoy. Sa yuta nga erensya sa ko ang mama, dito nag-umagi hapon ang akong papa ug mama.
Mao ra gihapon, haskang paita nga niabot pa ang time nga hapit ko mamatay kay nahilo ko sa bulanghoy. Kay unsaon man, kundi saging among pagkaon, bulanghoy man. Mao ra na, puli-pulihon na mo adlaw-adlaw. Pila pa mi katuig nga nag-antos to the point nga biyaan mi sa kumama uban ang akong duha ka manghod aron matrabaho sa insik ug ako in town ang nahimong inahan sa akong mga manghod nga mag-atiman nila. Kaya nga akong papa tuwa pod pirmi sa uma. Sa among kalisod, pirmi mag-away ang akong mama ug papa. Human ako'y pahimungtan. In short, kastigo ko sa akong papa bisan gamay nga sipyat. Like mahug ang akong manghod sa duyan, kulatado dayon ko. Sama sa patid, lamparo o bitayon pa ko. Isud sa sako, pasuhan o usahay ipatuwad ang pagkabitay. Pirmi kong bunugon sa kong amahan, labi na ako mag-away sila ni Mama Pirmi. Na mga lago mga akong lawas pirmi sad. Masamad ang akong baba kay way puas nga kulata, diri ang akong papa kanako. Pero bisan pa man sa pagtatar sa akong papa na ako nagpabiling kong buutan nga anak, Papa Joe. Pagka 7 years old na ako, mutabang na ko sa paginabuhian namo nga usa katigbantay sa kalubihan. Manghakot kog mga lubi para tapukon hangtod nga mahimo kining kopras. Kung tao bandagat, magbaktas mi sa akong papa og tulo ka bukid para lang makautang og bugas sa iyahang amo. Kung hunas pud ang dagat, sa dagat po mi magbaktas. Maglukdo kog mga 15 kilos nga bugas unya si papa kay tunga sa sako ang iyang lukdoon. Mas maayo magud sa dagat kung anak mi moagi mas duol. Pero mao lagi na, mag-ubog mi sa lapukon nga hunasan nga dagat. Maunlod pa ko kay gamay palagi ko. Ingon niya to kapait ang ako nagian, pero ako'y reklamo. Bisan kapoy na kaayo. Ang ako mga ginikanan pod bisan og lisod. Lisod kaayo, sige po sa panganak. Unya, ako ang pabantayon. Kada panganak sa kong mama, ako tiglaba sa iyang mga inanakan nga mga puros dugo ug uban pa nga mga gamit sa bata. Unya, kumabaskog na ganit si mama, mulakaw siya og pila ka buwan, unya ibilin ang bata diri nako nga gamay pa kaayo. Tulo ka manghod ang akong giatiman. Kuha si mama, musamot ka isog ang akong papa diri kanako. Pero may init ang iyang uo. Ug niabot gyud sa time nga giits ako sa bintana or usahay ibunda ko sa sahog. Ug gabi ninyo mao pud niya higayon nga kada gabi hilabtan ko sa akong amahan. Iya kong gimulustiya tungod siguro kay wa ang akong mama. Ako maoy iyang pahungawan sa iyang lawas nun nga panginahanglan. Wagi ko mahimo kay mahadlo kay ko sa akong papa. Kay iya day kong kulatahon. Sumbagon, lamparuhon, unya ini kagabi, paabuton niya nga mga tugna nga akong mga manghod, unya buhaton na dayon niya ang niluog nga buhat diri kanako. Igon lang ko sa paghilak sa tago. Magampo ngonta, mubalik na si mama. Kumakitaan ko sa kong papa nga muhilak, iya kong ingnan nga, Kataliya, kumusumbong gani kasi mong mama, putlang yun ikagliog. Lonely ko permi, Papa Joe. Masulubon sa akong pamati nga luoy kayo ko. Way matawagan og tabang. Naginusara sa kalibutan. Ingon niya ito nga ako sitwasyon hangtod nga nagdusi anyos ko. Ako mo'y nagatimantanan sa akong mga manghod nga ikaupat, ikalima o ikaunom. By the way, nakaskwila ko pero 9 years old na ko. Diyang nakaskwila ko o grade 1. Unya, nibalik na po si mama dayon ug nibalhin na po mi og lain puy anan ug medyo okay na nga mong bag-ong gibalhinan kay napalibutan na og kahumayan. Si mama nagtrabaho gihapon isip ko sinira sa insik. Mubiya siya sa mua mga alas 4 sa buntag unya mo pauli mga alas 11 na sa gabi. Ang akong amahan padayon lang gihapon og hilabot nako. Mao nga hugawan og gihugawan na kayo ko sa akong kaugalingon pero mahadlok man pug ko nga mosulti bisan og kinsa. Mao nga naghilom ra gyud ko. Padayon og tabang silang panginabuhi bisan unsa basta makakwarta. Mamaligya og tangkong, manghagdaw og humay, mga harbis og munggos, tanang panginabuhian, akong nasuwayan. Wag gyud ko ka-experience nga nahimong bata nga magduwa-duwa
kanabang naay mga toys, puros na gyud trabaho gyud ang ako. 14 years old na ko. Diyan sulod isip sinaligan ng akong papa sa usa ka budiga sa Humay. Diin naggarden siya og mga gulayan og talungan nga akong pangharvison bago ko muskwela. Nagiya na pud nako nga mag half day. Half day rami muskwela sa igsuon nako. Ngay kaduha para magpuli-puli mi og bantay sa among manghod nga gamay pa. Ako pud ang tigdala nila para ma-immunize sa center. May nalanggani kay nara sa atbang ang among eskwelahan ug bisan pa inato ang among kahimtang na top 1 ko, usahay top 2 ko, pirmi sa among klase. Ang akong manghod pod naka-place pod pirmi sa ranking kada closing. Malipay na lang ko, bisan og grabe ang kalisod ko diin, napasnot-pasnot na ang among mga kamot sa pag-uma sa mga tanom namo nga mga bulanghoy sa amo ang uma. Bisan pa sa nanadugog ninyo nga kapait nga akong nagian labi na sa gibuhat sa akong amahan diri kanako, pero wag gyud ko mo give up pagtawag sa Ginoo. Kanunay na akong giampo sa Ginoo nga unta moabot ang panahon nga mo hayahay ug moabot ang higayon nga makalingkawas nako sa akong papa. Pag-edad ako 17, Papa Joe, diha pa ko nakabaton og kusog nga musumbong sa akong mama sa gibuhat sa akong papa. Sukad pa niyatong gamay pa ko. Pero sakit lang kaayo ang akong buot nga wa ko tuhui sa akong inahan. Di siya motuo. Igor siya ningon nga pag-ampo sa Ginoo kataliya. Sumoto. Giampo na ako sa Ginoo nga unta mausab ang akong papa. Sige na kong ampo sa Ginoo pero maura gihapon ang akong papa. Kung naay lalaki nga magpakita gusto nako, masuko siya. Ako ang iyang kulatahon. Di usa kay gayon nga naay usa ka ulitaw nga naibog nako. Ako mo iyahang gibunalan bisan og dako nako. Gibunalan ko niya og pisi sa kabaw kay kuno nisugod nako og kundat. Bisag unsa iya makit-an nga ibunal nako sama sa bilya sa bakos ug uban pa. Strikto kay siya. Di siya gusto nga mulakaw ko. Gusto niya nga naaradyo ko permisud sa among balay. Ug kumugawas manggani ko adto kutob sa uma para mag-uma. 19 anyos na ko niadto pero wag yoy lalaki nga makaduol nako. Naay lalaki nga mananghid nga mamisitan nako kay lagi dalagan nako pero si papa ang una nga mubabag. Mas maayo nga makahuman kag eskwela katliya para ikaw ang muhaw-a sa tong kalisod. Matod pa sa akong amahan, Papa Joe. Pero wa ako maminaw niya. Niskwela man tuod ko pero wa na ko magtarong sa akong pagskwela. Ang akong plano nga usaragyoy pamaagi para makalingkawas ko sa akong papa, magminyo ko. Sumauto nang uyab kong lalaki sa mga eskwelahan. Unya sa edad nga 21 nabuntis ko sa akong uyab. Maor gito'y bugtong pamaagi nga makaipsot ko sa akong papa. Naminyo ko, Papa Joe, pero di pud sayo nang akong nagian sa mga kamot sa akong papa kay sa wa pa ko naminyo. Iya usa kong gikulata og taman nga kanang kulata nga dila na lang ba ang way labod. Wa ko'y gugma sa lalaki nga akong naminyuan kay nahugraman kadto nga ako ra siyang gigamit para makalingkawas ko sa kamot sa ako ang amahan ug sa amo na pud nga kalisod. Arangan og kahimtang nga ako nabana mao nga nakaingon jud ko nga mao na gyud to ang tubag sa akong giampo sa Ginoo, Papa Joe. Pero sayop di ay ko kay laing kalbaryo lang gihapon ang akong atubangon. Ang akong nabana kay sinaligan sila og iyang ginikanan sa buy and sale og uling og kupras. Okay unta ang ilang kahimtang kaso yung papa nanika sa mga customer og nahibalaan kini sa tag-iya og gipasirado ang tindahan sa ilahang amo. Gawas nga tikasan ang mga ginikanan sugarol pud kaayo. Mao kini mo'y rason sad sa paghagba sa ilahang negosyo. Lisod na ba kaya kung bana kay tapulan siya, Papa Joe? Di gyud mo lihok. Di mo trabaho para makabuhi sa iyang pamilya. Magsaligra siya sa iyang mga ginikanan. Papas boy pagyud kaayo. Usahay mamasero siya habal-habal pero imbis ihatag nako ang iyang kita, adto naman niya ihatag sa iyang papa. Hinon makayon ko nga sige na lang kay nangipon raman pud mi. Unya sila may nagbuhi namo. Ako siyang ingnon pirmi nga maglain na lamig puyo pero di gyud siya.
Nitipon lang gyapon mi sa iyang mga ginikanan nga lisod pud kaayo. Niabot pud sa higayon nga nagkaon na lang yun mi og piyasot nga saging. In short, puwerte yung lisura. Okay ra, ang dagko kay pwede ra mo kaon bisag unsa. Pero ang bata dili man pwede. Gatas man ang imnon sa bata. Unya kay wa man may ikapalit. Moto nga giprinda nako ang among nga wedding ring para magkapalit og gatas sa among anak. Usa ka adlaw niadto, wa na ko makagwanta ni pauli ko sa mua unya nagpatabang ko sa akong mama kung naa ba siya nahibaw-an nga agency para makatrabaho ko sa abroad pagka DH. Wa na laing sulbad sa akong suliran kay di man ko madawat sa mga tindahan ko mga apply ko kay single mamang ko. Mao nya single sad ang ilang gipangita. Unya, gawas pa, lain ako gitsura. Natiguang na ko tan-awon. Murag 40 anyos na ko bisan og bata pa. Nagniwang ko og natiguang lang taon tungod sa konsumisyon sa ako ang bana. Sumoto Papa Joe nag-apply yun ko para abroad. Insakto nga nag 1-year-old ang akong anak, maoy akong paglarga pag-ingon sa gawas. Dilipod sayo nang ako nagian sa pag-process sa mga papilis kay layo ang among agency. Tua sa Coronadal Cotabato. Unya gamay ra kaayog kwarta. May na lang kay wako pasagdi sa akong mama. Sige siya guban-uban ako kay lagi wako'y alam sa mga lugar. Sa adlas kong paglarga paingon sa Manila kay adtuman ko magikan paingon sa laing nasod nga akong destinasyon, gihatod ko sa akong mama sa pier. Nito na sad ang akong mga luha. Bugat kaayo sa akong dughan. Sama ka bugat niya itong nananghid ko sa akong anak nga natug sa duyan. Di ko gusto nga makamata akong anak mao nga ako lang gihagkan gihagkan dungan sa pag-aga sa akong mga luha unya hinahinay nga nibiya palayo. Pila ra may istorya tuig 2006 nakabot nako sa nasod nga Kuwait. Papa Joe, dini lang usa nako nga part humano ng akong istorya pero naa pa ni sumpay. Ang kinabuhi og papanimpad sa laing nasod nga puno pod sa pagtulunan. Hinaot pa nga mabasag yapon nimo sunod na akong pagpadala. Ang ako rin masulti para sa mga nag-abroad nga di gyud kalimtan ang upat ka peace. Pagtigom, pasensya, pag-amping, o pag-ampo. Daghang kayo kog mga bad experience o good experience sa abroad, Papa Joe, nga akong i-share diri pohon sa part 2, 3, 4 sa ako ang life story. O hinaot pa, nga nakahatag kini og leksyon ug inspirasyon nga dili ta dapat mo give up bisan sa kapait, kalisod, kahadlok nga atong atubangon. Salig lang gyud ta sa Ginoo kay di gyud ta niya pasagdan. Daghang kay salamat Papa Joe ug hangtod sa sunod nga higayon imong magtatampo Katalea. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh, dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.